Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Imanalla shamupasun, alli shamushka. Taytamito bendiciachun kikinpak kawsaypi. Kay programa kunapi yachakunchik willagrichun mingashka San Pablo Timoteo man hipata kishkashkamanta. Kunanka capítulo 3 pi rikushun. Kaypika yachachikunmi Evangelio pika katirana kashkamanta sinchita. Kompanyashpakami. Tukuy tandanakushka krikkunallatakmi ministinchik alliwilli Evangelio pika sinchita katirana. Kikin yuka chaskishkanchik uyashkanchik alliwilli kishpirinamanta kay sumak willayta. Ichaytaka paktachishpa karushpami kawsanakanchik. Katinami kanchik kawsashpa ni tukuni Cristo Jesuspak kawsayta wañunka horaskama. Charirana kanchik, katirana kanchik alli doctrinataka tukurikama. Mana laduyashpa, mana sakirishpa, mana killashpa, mana pakina kanchik ya Dioswan comunión taka. Apóstol Pablo ka cárcel pikashpami paypak churi espiritual manka kunashpa yuyachishpa kay kartata kishkashpa kachan. Alliwilli Evangelio pi katichun, chinallati animachinmi tandanakushka krikkunatapish katirangapak sinchita alliwilli Evangelio pika. Kishpichi Jesucristo kanirkami tukuri kama katirajka kishpiringami. Kari-karikunami hawapacha Dios mandanataka hapinganinmi. Apóstol Pablo ka ya Diospak huchayilla Espíritu Santo yuyachishka shinallatikmi kay tapuykunata kutichin.
Himalayatik evangelio piñukanchik katitukunchik. Chaypajka kutichinmi kay chusku ruraykunata katina kashkata. Kallaripika rikuytukunchikmi alliwilli evangeliopi katiranapajka kawsana kanchik huchamanta millimanta laduyashpa Dios paglla kawsashpa. Kay punta versokunapi capítulo 3pika rimakunmi hipa punllakunapi ima tukuna kashkata o imashina kana kashkata. Kayka nishaninmi kishpichi Jesucristo kay mundo kay pachapi ya Dios mingashkata rurashpa hawapachamun rishkawasha chaymanta kutin tigramunapaj chay tiempo mantami rimakun. Chinakajpika kikin ñuka kawsakunchik purikunchik chay punllakunapi. Último punllakunapi nitukunchik. Verso 1 manta 5 kamaka rikuytukunchikmi kay punllakunapi gentikunaka kay chunga pusak mana allikunata rurashpa paktachishpa kawsana kashkata. Kaykunataka chikanchitukunchik kimsapi. Kikin llawantaj, familiapi, shuktikkunawanpish. Allimi kanka kikin ñuka tapurina riksirina kay huchakuna ñukanchik kawsaypi tiyanchu. Chaykunata rikuchikunchikchu ñukanchik huchupi kajkunapaj. Kaytaka ñukanchikmi alli kutichina kanchik ya Diosta mañashpa. Kallaripika rikuytukunchik kikinllapitik tiyakchi mana allikunata. Verso 2pi kayta nin. Chay punllakunapika kikinlla alli kanata kullkiyuq tukunallata munaqkunami tiyanga. Manchanayaqta hatun tukuqkuna, Diosta hamikuna, yaya mamatapish mana kazuqkuna, mana paginiqkuna, Diostapish mana manchaqkunami kanka. Rimakunmi kikinllapi yuyaqkunamanta. Ashtawan alli mikuyta munan, ashtawan alli churanakunata munan, ashtawan tukuy kushikunakunata mashkan, shuktiqkunapika mana yuyanchu, kikinpaqllami yuyan. Rimakunmi chinallatik mitza runakunamanta. Rimakunmi kullkita kuyaq runakunamanta. Rimakunmi kullkitaka Himalayapish ganaqkunata. Rimakunmi kay mundo kay pachapaqlla sustariq runakunamanta. Chimba puraytukunchik ashata Apocalipsispi rimakuq kay Laodicea iglesiawan. Kay congregación kay iglesiaka ashtawanka sustarin kay mundo kay pachapi charinakunata. Wasikuna, celularkuna, churanakuna, televisión, tuki kay mundo kay pachapaqlla. Rimakunmi chinallatik kay runakunaka iglesia okupipish mitiyan. Mana rimakunchu kanllapi kaq runakunallamanta Cristota mana riqsikunallamanta. Hatun tukushkakuna, paykunallatik alli niriqkuna, paykunallamantatik rimariqkuna, shuktiqkunata phiñankuna, paykunaka nin ñukanchik allikuna kanchik, fariseokuna, publicanokunawan shina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pita mana kasuqkuna, kariyaqkuna, ashtawanpi ñukanchik tandanakushka kriqkunaka mana hatun tukushkakunachu kana kanchik. Katikpika rikuytukunchikmi wasiukupi ñukanchik familiapipish chay huchakuna mana allikuna tiyashkata verso 2 apiti. Rimanmi yaya mamata mana kasuq wamrakunamanta. Ichayka ñukanchik iglesia ukukunapi chinallatik kanllapipish tiyanmi. Kariyaq wamrakuna, mana kasuq wamrakuna, mana respetaq wamrakuna, imata mana ruwashuninkuna, mana harkaypaq wamrakuna, killa wamrakuna, mana trabajashun nin, mana estudiashun nin, mana servishun nin, imata mana ruwashun nin, paykunaka kay mundo kay pachapi imatik mushuk lluqsiyku chaykunallata mashkashpa, chaykunallata sustarishpa purinkuna. Mana kasuq wawakunamantaka achka yaya mamakunami llakikunata apanchik sufrinchik Diosta katichun nishpa. Achka yaya mamakuna wakankuna millay shunqu wawakuna. Pagirinapaq randi, agradecinapaq randika kungari, mana yuyariq wawakuna. Chaymanta yaya mamakuna Diosta mañana kanchik ñukanchik wawakunamanta achkata. Ñukanchik wawakuna mana manchayta charin ya Dios tiyorina wasipi kashpapish. Pukllakunkuna, asikunkuna, phiñachikunkuna, mana sakin shuktiqkuna ya Diospaq shimita uyanamun yachanamun shamuqkuna uyachun yachachun, mana tukikuna chashnachu. Tapurini ñuka, imapaqshi wamrakunaka celularta apashpa shamunkuna ya Dios tiyorina wasi templo, mana hipa wiñi wamrakunalla sino yuyaq yaya mamakunapish. Ya Dios tiyorina wasipika, iglesiapika Diosta paginingapaq, paywan tupangapaq, pay rimashkata llaskingapaq, paywan comunionpi kangapaq mi shamunchik, shuk tiempo chikanchishka. Chashna mana kasuq, chashna imata mana respetaq wamrakunaka kay último punllakunapi kashkatami rikuchin. Ya Diospaq shimita predikakun, ya Diospaq shimita willakunchik, ya Diospaq shimita yasachikunchik, paykunaka mana uyashunin, mana sakin uyaqta, mana Diosta alabankuna, mana kantankuna, mana sakin Diosta adorachun, mana sakin Diosta mañachun, mana uyankuna ni mana sakinpish uyaqta. Milli wamrakuna, kariyaq wamrakuna, rebelde wamrakuna. Kriqkunapaq wasipi wacharishka kashpa, kriqkunapaq wasipi wiñarishka kashpapish wamrakuna chashna tukushka. Sinchi rumi shunqukunami tukushka. Religiosokunalla kan. Mana kashkata ruraq wamrakuna kan, yaya mamakuna kriqkuna kaqpipish. Chayka shuk makanakuy shinami kan punllanta yaya mamakunapaqka. Churanakuna imamanta rimashpa kay hatun ciudadkunapi punllanta makanakuymi kan wamrakunawanka.
paykuna munashkata churashuninkuna shuktijkunata rikushkamanta. Bautizarinkunami wamrakuna ñukanchik congregación iglesiakunapi. Wakinkuna karin ima shuk ministerio pipish kay tukunkuna. Pero shinapish mana kasushuninkunachu. Paykunaka millaykuna, sinchi shungukuna, mana sumak kawsayta mashkankuna, mana alli tukushuninkuna, mana paykunaka kasiksha sumak kawsayta mashkankunachu. Chaykunaka rikuchimi kay último punllakunapi kashkata. Kimsapika rikuytukunchik shinallatik shuktijkunawanpish hucha millay tiyashkata. Nikushkanchik ñukanchillapitik chay llakikuna mana allikuna tiyan, ñukanchik wasiuku familiapipish shinallatik kutin shuktijkunawanpish. Shuktijkunawanka yanga hamikuna, yanga ajajkuna, criticajkuna, manapish alli yachashpa mana alli yuyun yanga parluta hatarichijkuna, chismes. Kaykunaka rikuchikunmi kay punlla kay tiempokunapi kashkata. Mañana kanchik ya Dios ati ñukanchikta ayudachun ashtawantika ñukanchik hashutaka shimipi wichkashkata charinkapaj. Chik hawallami kan rimana, hawallami kan pita huchachina. Sinchi millay runakuna, mana harkarikuna, mana disciplinarikuna, kacharishka kawsay charikuna. Paykuna munashka shamun, paykuna munashka pirukshin, hatarin rukshin, pita mana kazun. Sinchi runakuna, millay runakuna, llakichik, chugrichik runakuna, wañuchik hintikuna ima. Mana chari físicamente wañuchin, pero shinapish hintikuna tiyanchikmi shungupi yuypi wañuchikuna. Y achkakuti ñukanchik chashna rurashkanchik. Umakuna, krichikuna, mishki shimi hayaq shungukuna, alli apanakuq shina rikurinchik. Imatapish kacharishkata rimankuna, maypish kachun rimankuna, mana yuyarinkunachu rimanapaq. Imatapish hawalla hapishunikkuna, mana ima sacrificio rurashpa hawalla paykuna ñacharishunin, hawalla imapish paktashuninkuna. Llakita apana sufrinami kanchik. Y asha ñukanchikka imitata charinamun chay tukunchik umayman chay tukunchik. Shinallatik kay runakuna kaninmi kay mundo kay pacha ruraykunatami ashtawan tikamashka, mana Diosta mashkankunachu. Diostaka mana yuyarinkunachu. Ari, krikuna kay tukun, iglesiamun shamuq kay tukunkuna, krikshina rikuri tukunkuna, pero ñawi rikuylla chayshina kay tukun paykuna. Verso 5 nin ñawi rikuyllapimi Diostaka alli yuyarikkuna tukunkakuna. Chashna kashpapish Dios imata ruray nishkataka mana chaskingakunachu. Chashnakunataka ama shuk ñawillapish rikunki. Kayka manchanapaqmi kan. Kayshina hintikunaka ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tiyanmi kacharishka kawsay charikkuna. Krikmi kanchik nishpapish pero Diosta negashpa kawsankuna. Alli runakuna, alli warmikuna shina rikurin purinkuna, pero asha punllakuna hipaka rikuytukunchik yachaytukunchik pikuna tikashka ima shinakuna tikashka. Chaytami nikun apóstol Pablo cuidarichik. Paykunamantaka laduyaychik. Shinakajpika kikin ñuka allimi kan yurina kaykunamanta. Kikinllapiti ñukanchik familiapi shuktijkunawan chay huchakuna tiyanchu charinchikchu. Kikin ñuka alli willi evangeliopika katiranami kanchik Diospaqlla kawsashpa tukuy chay mana allikunata huchakunataka sakishpa chaymanta laduyashpa. Katikpika ñukanchik alli willi evangeliopika katiranami kanchik alli shunguwan. Alli shunguwan kawsashpa, alli shunguta charishpa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuyita. Rikuytukunchik verso 8 pi imatati nin. Ñawpa punllakunaka Janes shuti, Jambres shuti yumbukunaka Moisesta harkashka shinallatakmi chaykunapish kashkata willaqkunataka harkankuna. Chashnakunaka millayta rurana yuyillawan hunda kashpami Diosta krishkatapish mana kati tukushkakuna. Achka pandata yachachikkunami hatarishka. Alli shungukuna shina purishkakuna kawsaskakuna asha punllakunakama. Chaykuna pura kashpami mayjankunaka wasikunaman yaykushpa millay huchasapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikunaka ima millay munaykuna shamuqpipish chaytatak ruranaman rinkunallami. Kaypika rimakunmi mana sinchi kashkata, mana sapita charishkata, uyan shuk yachachishkata chayta katishpa rin. Kaypi shukti yachachishkata uya chaytapish katishpa rin. Katin urata hanakta. Imashinami kunankay punlla hintikuna ima musuq uyarikpi, ima shuktilaya rokukpika chayta katin chayta ruran. Katikunchikmi hintikuna ima rurashkata, hintikuna ima nishkata. Sakinchikmi ya Diospaq shimita katinata, Diospaq shimita uyanataka. Shinallatik verso 7 pinin chay warmikunaka yachanaman purikunkunallami. Shina kashpapish kashkatatek willashkataka manatik yachay tukunkunachu. Imashina warmikunamantatik rimakun. Rimanmi pandata yachachishkakunata yachashpa purinkuna. Uyankuna shuk yachachishka doctrina, shuktik doctrinata kashnami nishpa chayta katinkuna. Kutin shuktik doctrina uyarikpika chayta kutin katishpa rinkuna. Shuk yachachishkakunata, shuk pandata yachachishkakunata tandashpa purik shina kan.
ima pandata yachachishkakuna kay rato uyarin chayta katiraku chayman rin. Kishpichik Jesucristota ñukanchik chaski horaska paypa huchayllak Espíritu Santo llatikmi ñukanchikman chay alli doctrinachi alli yachayta kurka mana tiyanchu shuktik pandata yachachikkunapaq ñukanchik shunqupika nitukunchik. Achkakunami yachakunkuna chay pandata yachachishkakunata imapaq paykunawan chimbapurankapak nishpa. Chaypaq randik ashtawanpish Diospaqshimi Bibliata yachashun. Janes, Jambres runakunaka yumbukuna kashkata rimakun. Paykunaka Moisés shina tukushun nirka. Chay yumbukunataka Apóstol Pablo nin Dios llakichirka. Ama kungarishun Satanaska umadur crecidurmi kan, falsificadormi kan. Mana uyashun nikkuna, mana chaskishun, mana crishun nikkuna chay pandata yachikkunapi kaqkunataka ninami kanchik kishpichik Jesucristoka Dioschu. Ñukanchikka yachanchikmi kishpichik Jesucristoka runa aychayuq tukushpa shamurka kay mundukupi achaman. Pero chinllatik payka Diospishmi kan. Runa shinaka ñukanchikwan riqsichirirka. Ñukanchik riqsichun shamurka chay runa aychayuq tukurka. Chinallatik Dios shinaka payka tukuyta ruytukun kikinta ñukata kishpichinkapaq perdonankapak tukuy ñukanchik huchakunata y chinallatik wiñi kawsayman pushankapaq wiñi kawsayman apankapaq. Risanchik verso 9 kayta nin chashna kashpapish chaykunaka mana unayta umashpa kawsay tukunkakunachu chay ñawpa chawan runakunata chinallatakmi umakushkataka tukuykuna yachaq chayankakuna. Kayka nisha ninmi chay pandata yachachikkunaka chay mana alli doctrinakunaka mana chashna tukuy pacha katinkakunachu kawsankakunachu mana allita pandapika asha punllakunakamallami chashna katinka yachaq chayarinkami. Ñallami kishpichik Jesucristo juzganka llakichinka sinchita. Tukuymanta yallika kunanlla kriqkunata espiritualpi wawakunatami chay panda yachaykunawanka muspachishpa kawsakunkuna purikunkuna. Ama paykunata uyashun ashtawanpish Dios rimashkata uyashun. Y Dioska paypaqshimi onmi riman. Ama rimashun kayta chayta nishkata hintikunapaq yachachishkata hintikuna rimashkataka. Ashtawanpish ñukanchikka alli shunquta charishun espiritualpi rimashpa. Uyashun Diospaqshimita. Wakichishun Diospaqshimita. Chinallatik allimi kanqa kaypi nina ama domingokunallata ya Diospaqshimita paskaychu. Ama domingokunallata ya Diospaqshimita uyakrichu shuk yachachishkata shuk willashkata. Kushimi kanchik ñukanchik ya Diospaqshimita willaqkuna achka uyaqkuna tiyaqpi. Shinakaqpipish kuyashka uyaq. Kikinllatik mana ya Diospaqshimita paskaqpi. Kikinllamantik mana Dios rimaqpika hazin ima mana tukungachu kikinpa kawsaypi. Domingokunata uyashkallawanka. Kikinllatikmi Diospaqshimita paskashpa sakina kanki Dios rimachun kanman. Katikpika ñukanchik evangelio mantaka llakita apana kanchik, sufrina kanchik. Chayta rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapachaman ñanka llakikunata apana sufrina ñanmi kan. Mayhampish Cristo Jesús manta mana sufrishun nik. Cristo Jesús mana sufrisha nikka mana tukuri kama katisha ninkunachu. Rikuytukunchik chay pandata yachachikkunamanta rimashpa Apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Diospaq ñanpi. Timoteo manta riman payka mana panda ñanmu rishkachu payka katirakun y payka alli Diosta sirvikun alli Diosta katikun nin y chaypi katirachun mi mandan. Ashtawanpish kanka ñuka yachachishkata, ñuka imashina kashkata, ñuka imata paktana tukushkata, ñuka shina krinata, mana utka piñarik kanata, kuyaq alli shunqu kanata mi katiranki. Ñuka yachachishkata, ñuka doctrinata, rimakun que Antiguo Testamento manta yachachishkata, alli conducta charirka, paymi karka alli katiraq y katikurka chaypi. Mana katinachu kanchik pastorta krishpa, mana katinachu kanchik cienciata krishpa, ushuk yachachikta krishpa, Cristo Jesusta krishpa mi katina kanchik. Mana krinachu kanchik imakunapipish, Diospi mi krina kanchik. Alli actitud kuyayta charina kanchik. Y a Diospaq chinallatik shuktikkunapaqpish. Kishpichik Jesucristo shamunqa kama chapashun shuyashun. Verso 12 pinin kayta. Cristo Jesusun kashpa, Diospaqlla kawsasha nikkunaka, tukuykuna llakikunataka apanallatakmi. Tukuykunallatakmi, alli Dios munashka shina kawsashun nikpika llakichinga, llakikuna shamunqa, piñankakuna. Shinapish, kashkata mashkashun, kashka ñanpi purikushpaka mana ashtawan hatun llakimun rishunchu. Ashtawanpish, chikan doctrinaskunata mashkashpa uramun hanan purikkunaka umashkami kankakuna y chinat umankami achkakunata. Ama sakishun shinakaqpika panda doctrinakuna ashtawan mirashpa katichun. Mana alli hiwaka, alli granuwan wiñashpa katingami satirishkami kan. Shuk punllami kishpichik Jesucristo chaytaka pichanka chikanchinka. Ashtawanpish millayta ruraqkuna,
Shuktajkunata umajkunaka ashtawan millaykuna tukushpami katingakuna. Paykuna kikinllataj umarishpa, shuktajkunatapish ashtawan umashpami katingakuna. Chaymanta ñukanchik Yadiosta mañashun, Yadioshati ñukanchikman ayudachun, yuyta kuchun, yachachichun, rikuy tukunkapaj, chikanchik tukunkapaj, pandata yachachikkunamanta y panda yachaykunamanta cuidarinkapaj, harkarinkapaj y chayta kutin kashkata allita Diospaj shimita yachachishpa parlashpa katinkapaj. Y chaymanta llakikunata apanakajpi apanakanchik. Ministerishkatikmi kan nishpami nikun Yadiospaj shimipika. Shinallatik alliwilli evangeliopika katinami kanchik sinchita Diospaj shimita yachashpa. Verso 14 manta 17 kama chayta rimakun. Apóstol Pablo ka preso mi karka, wichkashka mi karka, ñalla mi wañugrirka. Y chaymantami apóstol Pablo ka killkashpa kachan paypag yachakuq Timoteoman. Sinchita alli kati imata yachachishkapinin, kan imata yachashkapinin. Hasta wampish kanka, kan yachashkataka amatak sakingi. Pikanta chashna yachachishkataka alli yachashkamantami chaytaka katina yuyay tukurkanki. Mana yachanallachu kanchik, mana riqsinallachu kanchik, kazunatam yachanakanchik, paktachinatami yachanakanchik, Yadiospaj shimita Bibliataka. Achka hintikunami yachan achkata Diospaj shimi Bibliamanta, yachankuna khuyaymanta, shinapish pita mana khuyanchu. Hasta wampish ñukanchikka mana kungarina kanchik imata yachashkata, imata yachashkataka paktachishun. Timoteoka achka ayudajkunata charirka espiritualpi pay sinchiyankapaj wiñarinkapajka. Ñukanchikpish yachashkanchik, ñukanchikpish pagi nina kanchik, yachachikkunata charishkanchik, michikkunata charishkanchik, paykunami alli doctrinata ñukanchikman yachachishka. Shinallatik rimakunmi Timoteoman rimashpaka kanka wamra pachamanta uchillamantami Diospaj shimita yachashkanki. Kayka rikuchinmi yaya mamakuna wasipi Diospaj shimita yachachina kashkamanta. Kallaripika yaya mamakunaka ñukanchik wawakunamanmi yachachina kanchik Diospaj shimita Bibliata. Kanka wawa pachamantami hucha illak killka shimikunataka yachanki. Chaykunami Cristo Jesusta krishpa kishpirichun kantaka yachakta ruraytukun. Diospaj shimi Bibliata yachachinaka may allimi kan yaya mamakunapaj. Imatatik ministinchik tiempota. Kay punllakunaka yaya mamakunaka kata llukshinchik ña tutata chayanchik. Chaymantami mana tiempo charinchik yachachinkapaj. Chaymantami mana tiempo charinchik wawakunawan kankapaj Diospaj shimita yachachinkapaj y chaymanta rikuytukunchik hipa wiñikunaka kariyajkuna mana kasukkuna tukunkuna. Kashpashpa purik shina kanchik. Kunan kan o mana kashpaka ima hora mana paktaringachu. Kunan ñukanchik tiempota kushun, sakishun kanllapi ima compromisoskunata. Hawallami kan ñukanchikpa kaymun rina chaymun rina y allikunata ruraytukunchik y Diospaj shimimantapish parlakuytukunchik yachachitukunchik. Shinakajpish sakishun kanllamun compromisoskunata. Kikin wasipi ñukanchik wawakunaman y ñukanchik familiaman tiempota kunkapaj y paykunawan Diospaj shimita yachankapaj. Rimanchikmi tukuy Diospaj shimimanta, Mauka testamento, mushuk testamentomanta. Chaymanta rimashpanin Dios killkachishkaka. Tukuymi Diosllati yuyta kushpa killkachishka. Chashna kashpami yachachinkapajpish, millayta rurajkunata rimankapajpish kunankapajpish, kashkata rurajkanata yachachinkapajpish alli. Bibliaka Diosllati yuyta kushpa killkachishkami kan. Bibliata killkajkunaka Dios imata killkachun nishkatami killkashkakuna. Bibliaka Diospaj shimimi kan. Ya Diosllati ñukanchikman rimasha nikshinami kan. Kashkatik kan. Chaymantami ñukanchikka Diospaj shimiman kuchuyana kanchik. Chaymantami ñahaman nikurkani domingota shuk yachachikpi, shuk predikajpi, shuk willakpi uyashpalla ama chayllawan kushikashun. Kikinllatik ñukallatikmi Diospaj shimita paskashpa uyaytukunchik Dios imata kanman ñukaman rimashkata. Yachachinmi ya Diospaj yuyayta gentikunaman. Riqsitukunkapaj Dios imata shuyan imata munan ñukanchikmanta. Yachaksiyachin chinanllatik kunan allita katichun. Ñukanchik pandarikukpinin chayta saki. Diospaj shimipika nimi shuwaq kashpaka kunanka saki ashtamsh trabaji kikinpu makiwan y chashna shuktikunata ayuday. Kunan ñukanchikka kashkata rimaytukunkapaj, yachachitukunkapaj imashina kawsanata, imashina purinata, imapaj. Verso 17 penin chaykunata yachashpami Tayta Diospajta ruraq runaka tukuy imatapish allita rurankapaj allichishka kanka. Mana nishaninchu kaypika ña manatik pandarishun ima pandakunata ima mana allita ña mana ruashun. Rimakunmi ashtawanpish allichirina kashkamanta, prepararishpa katina kashkamanta, sinchiyashpa katina kashkamanta imatapish alli ruraytukunkapaj.
allichirina prepararinamantammi riman Diospaq shimita yachashpa katina kanchik, kawsashpa katina kanchik, rakinkapaq shuktikunaman. Y Diospaq shimika tukuy ñukanchik ima tapuykunapaqmi kutichishkata charin. Chaymanta ya Diospaq shimita yachachishun wawakunaman, tiempota kushun chikanchishun, ya Diospaq shimita yachankapak huyashka uyakkuna. Imashinatik katirashun sinchita huyashka uyakkuna, kay chuskukunata rurashpa, kawsashpa Diospaqlla, millimanta huchamanta sakirishpa laduyashpa, sakina kanchik, millayta mana allikunata runata, kay kallari versukunapi rimakun capítulo 3pi. Kawsashun Diospaqlla, ya Diospaq shimipi nin, santidad illakka pi ya Diostaka mana rikuy tukungachu. Katikpika katiranami kanchik alli shunguta charishpa, espiritualpi alli shungukuna kashun, uyankapak Dios rimashkata, kay mundo kay pachapika shuk rimashkatami uyanchik uramanta hanakmanta, chay chawpipi alli shungu kashun Dios rimashkata uyankapak. Katirashun sinchi llakikuna shamukpi, huchachikuna shamukpi, paykunapak chawpipi mana ñukanchik kay tukushkamanta, mana paykuna shina kay tukushkamanta, chaymantami paykuna phiñashkata, rimashkata, ladomun churashkata apana kanchik, sufrina kanchik. Chuskupika sinchita katina kanchik Diospaq shimita Bibliata yachashpa punllanta. Allimi kan yachana ciencia, allimi kan yachana shuktik rimaykunata, allimi kan kay pachapi ima profesional kankapakpi yachashpa katina, ashtawan alli yachakuna kankapaq, pero shinakajpish chaykunaka katikllami kan nitukuni. Tukuymanta yallika kanmi Diospaq shimi Bibliata yachana, chaypi katirashun tukuri kama. Kishpichi Jesucristo kanirkami, shuk jota ni shuk tilde mana anchuchishka kangachu ya Diospaq shimi mantaka. Hawapacha kay pacha chingaringami, shinakajpish ñuka rimashka shimikunaka katikunqallami paktakunqallami nirkami. Chaymanta kuyashka uyakkuna, ya Diospaq shimipi katirashun tukuyta. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuytami charinki. Pay illakka imata mana charinkichu.